turacyabasomera ibyatotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye ku rupfu rwa Muhammadu Buhari wabaye perezida wa Nigeria inshuro ebyiri, akaba yaratabarutse ku cyumweru gishize aguye i Londres mu Bwongereza aho yari amaze iminsi yivuriza. Nyakwigendera Buhari yatabarutse afite imyaka 82 y'amavuko. Mu gitondo cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo umubiri we watahukanywe mu ndege y'umukuru w'igihugu cya Nigeria, anashyingurwa kuri uwo munsi mu mujyi avukamo wa Daura muri leta ya Katsina iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu cya Nigeria. Inkuru y'urupfu rwe yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, twavugamo nka The Guardian, Global Times, The Vanguard, African News, The Punch, RFI, Jeune Afrique na BBC News Africa, aho byibukije ibigwi byaranze uyu musirikare waje kuba umunyapolitiki. Buhari yagiye ku butegetsi inshuro ebyiri, ubwa mbere hari mu 1983 anyuze muri coup d'etat ya gisirikare yavanyeho perezida Shehu Shagari wari waritorewe n'abaturage asimbuye Olusegun Obasanjo. Buhari nawe yaje gukorerwa coup d'etat n'abasirikare bagenzi be bayobowe na Ibrahim Badamasi Babangida hari mu 1985. Gusa n'uyu Babangida nawe yaje guhirikwa na Sani Abacha akorewe coup d'etat. Bwa kabiri rero Buhari yagiye ku butegetsi muri 2015 anyuze mu matora aho yatsinze perezida wari uriho Goodluck Jonathan washakaga manda ya kabiri. Iyi ntsinzi yabonetse ku nshuro ya kane hagerageza guhatanira kuba perezida wa Nigeria. Yanditse amateka yo kuba umukandida wa mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wabashije gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu aho muri Nigeria. Buhari yijeje abanyanigeria ko azabakiza ibyago bibiri bibugarije ari byo imungu ya ruswa n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Yamaze imyaka 8 ihwanye na manda ebyiri ageza muri 2023 ubwo yakorerwaga mu ngata na Bola Tinubu. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru bikavuga iki Jean Daniel? Bikavuga ko abenegihugu aribo bakwiye gushyira ku munzani ibyo yabakoreye mu myaka 8 ihwanye nyine na manda ebyiri nuko yasize igihugu kimeze ubwo yavaga ku butegetsi. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko Muhammadu Buhari azibukirwaho byinshi mu gihe cy'ubutegetsi bwe, nko mu gihe cye cya coup d'etat yatsindagiye mu baturage imyitwarire isa neza n'iya gisirikare, aho yabategetse kujya batonda imirongo aho bategera imodoka zitwara abagenzi, bitaba ibyo bagacishwaho akanyafu n'abasirikare biyoberanyije mu myambaro ya gisivile. Ku bakozi babaga bakererewe ku kazi bahanishwaga gukora imyitozo y'agahato irimo gusimbuka amakeri mu ruhame. Naho ku ngoma ye ya kabiri Muhammadu Buhari azakomeza kwibukirwa ku ngendo ze zo mu mahanga aho yajyaga kwivuza akamara y'igihe kirekire, cyane cyane guhera muri 2017 aho yamaze amezi asaga 5 hanze ya Nigeria. Ubwo muri 2016 umugore we Aisha Buhari yavugaga ku bya politiki y'umugabo we, Muhammadu Buhari yamusubirije mu Budage ku mwanya w'umugore ari mu gikoni, mu ruganiriro no mu busaswa ariho mu buriri. Iyi mvugo isa n'itaraguye neza chancelier w'Ubudage Angela Merkel wari wamwakiriye icyo gihe. Kubirebana n'urupfu rwe uwamusimbuye ku butegetsi Bola Tinubu hari nawe unayoboye nyine n'ubu tuvugana igihugu cya Nigeria, yamugaragaje nk'umukunda gihugu, ingabo n'umuyobozi Jean Daniel. Dukomeze n'iki kiganiro duhindura n'ingingo. Amatora y'inzego z'ibanze yo muri Central Africa yarateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 8 yimuriwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka, aho biteganyijwe ko azakorerwa umunsi umwe n'ay'abadepite hamwe n'ayo mukuru w'igihugu. Nkuko byanditswe na Global News, Central Afrique, African News na RFI, mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Minisitiri w'Intebe Felix Molua yatangaje yimurwa ry'ayo matora y'inzego z'ibanze. Guverinoma ikaba yarasobanuye ko ayo matora yimuwe kubera ibitaratungana mu kuyategura, nko kubona mikoro ahagije ndetse n'ibikoresho bikenewe. Hagati ariko Jean Daniel abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera bakomeje gusaba ko komisiyo y'amatora ivugururwa, byaba na ngombwa yo igaseswa yose hagashyirwaho indi nshya. Iriho bayishinja kuba ngo itashobora gutegura amatora yizewe kandi anyuze mu mucyo. Iyi nkuru Aksavera yanzura yibutsa ko mu myaka 40 ishize aho muri Central Africa hatarigera hakorwa amatora y'inzego z'ibanze namwe. Ubwo tuvuze ku by'amatora ariko twerekeze muri Cameroon, hazakorwa amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 10 uyu mwaka nkuko bikubiye mu iteka rya Perezida Paul Biya ryo mu mpera z'icyumweru gishize, kandi nawe azaba yarimo n'ubwo ashaje. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, Le Monde, Journal du Cameroun, African News, RFI na France 24 byanditse ko abakandida kuri uwo mwanya usumba iyindi muri icyo gihugu basabwa kuba bamaze gutanga amadosiye yabo mbere y'itariki 21 z'uko kwezi kwa 7. Ni mu gihe kandi urutonde rwa kandidatire zizaba zafashwe ruzatangazwa tariki 11 z'ukwezi gutaha kwa 8, naho ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangire ku ya 27 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se Nzeri birangire ku ya 11 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se Ukwakira, habura umunsi umwe gusa ngo haba amatora nyirizina azaba tariki 12 z'uko kwezi kwa 10 cyangwa se Ukwakira uyu mwaka.
kugeza ubu hari abo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kugaragaza akayihayiho ko kuzahatana muri ayo matora, gusa bakomeje kugirana ibiganiro hagati yabo kugira ngo barebe niba bakwibumbira mu ihuriro rimwe cyangwa se amahuriro menshi, bityo bahurize imbaraga hamwe babashe gushyigura ku butegetsi umukambwe Paul Biya ubumazeho imyaka 43 yose. Xavier, nyuma y'aho ishyaka rye RDPC rimusabye kuzaribera umukandida, Paul Biya yakuye abayoboke be mu gihirahiro maze ku cyumweru gishize ariyandayanda atangaza ko azahatana muri ayo matora. nibyo BBC News Africa yahawe umutwe ugira uti perezida ushaje cyane ku isi arashaka manda ye ya 8. Iki gitangazamakuru cyakomeje cyandika ko uyu mukambwe w'imyaka 92 y'amavuko uri ku butegetsi guhera mu 1982 ashobora kuzategeka kugeza ari hafi kuzuza imyaka 100 y'amavuko. Icyo gihe nikigera ngo azaba amaze imyaka 50 muri perezidansi ya Cameroon. Mwibuka ko iki gihugu kimaze kugira abaperezida babiri bonyine kuva cyabona ubwigenge mu 1960. Uwa mbere ni Amadou Ahidjo mu 1982, abumazeho imyaka 22. Mu matora aheruka yo muri 2018 bwo Biya yatsinze ku majwi harenga 70%, ariko ntibyavugwaho rumwe. Ni amatora yaranzwe n'ibirego by'ubujura bw'amajwi, ubwitabire buri hasi ndetse n'urugomo. Manda imwe y'umukuru w'igihugu ikaba ari imyaka 7 hariya muri Cameroon. Xavier, dukomereze muri iyi raporo y'ikigo mpuzamahanga cy'iby'ingufu ivuga ko nubwo hari intambwe zatewe, guteka mu buryo busukuye muri Afurika ngo biracyari ikibazo kibangamiye ubuzima ndetse n'ikirere. Nk'uko byanditswe na RFI, iyo raporo igaragaza ko abantu miliyari 2, mbese 1/4 cy'abatuye isi yose muri iki gihe batekesha amakara, inkwi cyangwa se amase yumye. Ni ikibazo kigaragara cyane muri Afurika, aho ingo 4/5 zigitekesha ubwo buryo bwa gakondo busohora imyotsi yangiza ubuzima bwa muntu kandi igatera himarwa ry'amashyamba yo hirya no ku isi. Ni mu gihe nyamara mu mwaka ushize ubwo habaga inama y'ikigo mpuzamahanga cy'iby'ingufu hijejwe miliyari zisaga 2 z'amadolari y'Amerika, ndetse ibihugu birenga 10 bya Afurika byiyemeza gushyiraho politiki nshya zo gukemura iki kibazo cy'ibicanwa byangiza ubuzima n'ikirere. Nyuma y'umwaka umwe gusa, Jean Daniel, raporo y'iki kigo yerekana ko guhera muri 2010 hari impinduka zabaye muri Aziya na Amerika y'Amajyepfo, ariko muri Afurika inzira ngo iracyari ndende. Nk'ubu ngubu harabarurwa abantu miliyari 1 bagitekera ku mashyiga bakoresheje amakara, inkwi n'amase yumye, bagahumeka imyotsi y'ubumara buri munsi, bikagira ndetse n'uruhare mu rupfu rw'imburagihe ku bantu bagera ku 815 buri mwaka. Abagore n'abana nibo bahagorewe kubera ko ngo nibura ku munsi bamara amasaha 4 bagiye gutashya ibyo bicanwa, aho kujya ku ishuri ku bana cyangwa se gukora imirimo yabazanira inyungu kuri abo bagore. Iyi nkuru ikanzu rivuga iki rero? Yanzu rivuga ko impuguke zitandukanye zisanga bishoboka ko guteka neza byagirwa intego bitarenze umwaka wa 2040. Ngo ibi bizafasha kwirinda impfu z'abantu miliyoni 5, kubungabunga amashyamba no kudahumanya ikirere cyoherezwamo amagana n'amagana ya za miliyoni za toni z'ibyuka bigihumanya. Reka ibyo tubireke twerekeze mu kinyamakuru Jeune Afrique, aho cyanditse ko mu mwaka w'1982 iki kinyamakuru cyaganiriye na Mobutu Sese Seko wategekaga Zaire icyo gihe, witwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bijyanye n'umutungo we byavugwaga ko ubarirwa muri za miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika. Mu gusubiza, umunyamakuru CNN Andrea Mirado wamubazaga, Mobutu yagize ati umutungo wanjye ni wumbaza se? Ndakubwiza ukuri ko guhera mu mwaka w'1960 ntigize mpindura icyumba ndyamamo. Muri icyo kiganiro Mobutu yahamije ko atatinyuka kuvuga izina ry'uwo munyamakuru Andrea Mirago kubera ko ngo ryari rirerire kandi rigoranye nk'andi mazina yose y'abatuye muri Madagascar, dore ko ariho uwo munyamakuru yakomokaga. Xavier, uyu munyamakuru yamusubije ko ngo ashobora kumuhamagara hirya CNN, yongeraho ko nawe hatabasha gufata izina rye ryose, nawe ngo ryari rirerire. Icyo gihe umukuru w'igihugu cya Zaire ntiyitwaga gusa Mobutu Sese Seko, ahubwo ngo ryari nk'igitabo cyose, yitwaga Nde Jean Daniel. Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga. Uraryandika ku rupapuro ukarangiza umurongo ugatangira undi. Mobutu yagiye ku butegetsi mu 1965 anyuze muri coup d'etat, haza kuvaho mu 1997 abwirukanyweho n'inyeshyamba za AFDL zari zikuriwe na Muzehe Laurent Désiré Kabila. Uyu nawe yaje kwicwa arashwe n'umwe mu bamurindaga hari muri 2001, murabyibuka. Ese ubundi umutungo wa Mobutu wangana gute, Xavier? Ese wangana gute koko, Jean Daniel? Reka tubisome. Ikinyamakuru L'Humanité cyanditse inkuru cyahaye umutwe ugira uti iki? Mobutu ese miliyari $. Bisobanuye tugereranije mu kinyarwanda ngo Mobutu na za miliyari ze z'amadolari. Nkuko L'Humanité yabyanditse, mu myaka y'1980 perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko yari yaramaze kurundanya imitungo ifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Ibindi binyamakuru birimo Le Monde byanditse ko kugeza ubwo yapfaga muri Nzeri mu 1997
karindwi Mobutu Sese Seko yabarirwaga imitungo ifite agaciro ka miliyari 8 z'amadolari y'Amerika arizo zihwanye na 2/3 by'umwenda icyo gihugu cya Zaire cyari gifitiye amahanga. Akasavera dusubire muri Nigeria aho guverinoma y'iki gihugu ivuga ko yifitiye uruhuri rw'ibibazo ku buryo itabasha kwakira abimukira b'abanyamahanga birukanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yo muri BBC News Africa iterura ivuga yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Yusuf Tugari yeruriye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump ko badashobora gufungurira imiryango yabo abanyavenezuela 300 birukanwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe nuko Nigeria ngo ari igihugu gituwe cyane n'abarenga miliyoni 230. Mu gushimangira ko Nigeria itazigera na rimwe yemera gushyirwaho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no kwakira abirukanwa cyangwa se imfungwa zo mu kindi gihugu, Minisitiri Tugari yifashishije amagambo yavuzwe mu myaka y'1990 n'abaririmbyi b'abanyamerika bo mu njyana ya rap bari bibumbiye mu itsinda ryitwa Public Enemy. Yasubiye mu magambo yavuzwe na Flava Flav, umwe mu bari bagize iryo tsinda rya Public Enemy, wagize ati Flava Flav has problems of his own. I can't do nothing for you, man. Reka tugerekereze mu Kinyarwanda. Jean Daniel yaravuze ngo Flava Flav yifitiye ibibazo bye, ntacyo nakumarira man. Ntacyo nakumarira man. I can't do nothing for you, man. Amagambo ya Minisitiri Yusuf Tugari ayavuze nyuma y'ibyo yise ibikangisho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo gushyira amananiza kuri za viza arizo mpushya z'inzira ku banyanigeria berekezayo no guhandika imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu bidashaka kubahiriza politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwirukana abimukira badafite ibyangombwa ku butaka bwazo. Kwihagararaho kwa guverinoma ya Nigeria kubaye kandi nyuma yaho ikinyamakuru Wall Street Journal cyanditse ko cyabonye inyandiko z'imbere mu butegetsi bwa Trump zivuga ko buri guhatira abayobozi b'ibihugu bya Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon ndetse na Guinea Bissau kwemera bimukira birukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bakomokamo bikanga kubakira cyangwa se bikagenda bigura intege mu kubakira. Aba perezida b'ibyo bihugu bitanu bakaba bakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho batumiwe mu nama na Perezida Trump kuva tariki 9 kugeza 11 muri uku kwezi kwa karindwi. Wall Street Journal ikaba yaranditse ko bitaramenyekana niba ibyo bihugu bitanu byaremeye ubwo busabe bwa Trump wabatumiye kugira ngo biganirire ku bucuruzi, ishoramari n'umutekano. Reka ibyo tubereke Jean Daniel, reka kandi twongere duhindura ingingo. Rwongeye gushyidika hagati y'ibihugu by'Ubufaransa na Guinea Equatoriale mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ y'Irwirahe mu Hollande aho baburana hoteli idasanzwe. Kuko byanditswe na African News, Le Monde na Le Parisien, Guinea Equatoriale yasabye abacamanza kubuza igurishwa ry'iyo hoteli iherereye i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa. Iyi nyubako yafatiriwe n'ubutabera bw'Ubufaransa muri 2020 nyuma yo guhamya ibyaha bya ruswa, yazandonke no gusahura umutungo wa leta Theodore Ngwema Obiang. Uyu ni Vice President akaba n'umuhungu wa Perezida wa Guinea Equatoriale Theodore Obiang Ngwema Mbasogo uri ku butegetsi kuva mu 1979. Muri urubanza rw'Irahe, Guinea yashinje Ubufaransa gushaka kugurisha iyo hoteli mu nyungu zabwo bwite. Nk'ikimenyetso, Guinea yavuze yuko mu kwezi gushize abapolisi b'Ubufaransa bahinduye ingufuri zayo banafunga amarembo yayo. Hagati aho Ubufaransa bwireguye buvuga ko iyi hoteli itazagurishwa vuba aha bitewe n'uko kwitambika kwa Guinea Equatoriale ku birebana no kuyifunga ngo byatewe n'ikibazo cy'amazi yamenekaga ubudahagarara. Guinea Equatoriale yemeza ko iyo nyubako hari umutungo wayo, ariko Ubufaransa bukabitera utwatsi buvuga yuko atari iya leta ahubwo hari y'umuhungu mukuru w'igihugu. Bwongeraho ko uwo muhungu adafite ubudahangarwa bw'abadiplomate nk'uko yabivugiye imbere y'uru rukiko rwa ICJ muri 2020. Mu gihe Guinea Equatoriale ikomeje gushinja Ubufaransa kwitwara nk'umukoloni mushya uyivangira mu bibazo bwite byayo, bwo bwitwaza itegeko bwatoye muri 2020 rivuga ko amafaranga n'imitungo byavuye muri ruswa bizasubizwa abaturage ba Guinea Equatoriale. Bushimangira ibi bunongeraho ko nk'ubu buri kugirana ibiganiro n'abategetsi ba Guinea ku birebana n'uko yasubizwa miliyoni zisaga 6 z'amayero zavuye mu igurishwa ry'imitungo yimukanwa bwari bwarafatiriye. Reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone. Jean Daniel, aho Perezida Trump w'icyo gihugu yahaye Uburusiya iminsi 50 yo kuba bwarangije intambara burwana muri Ukraine kuva muri 2022. Iyi nkuru yo muri Global Times, RFI na France 24 igaterura ivuga ko kuwa mbere w'iki cyumweru aribwo Trump yongeye kuvuga ko akomeje gutenguhwa na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ku birebana n'intambara ye muri Ukraine. Mu gihe muri 2024 Trump yiyamaza avuga ko aramutse atorewe kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarika iyi ntambara mu gihe kitarenze amasaha 24 gusa, amezi abaye 6 ari ku butegetsi nta cyizere cyo kuyihagarika.
ubu noneho asa n'ushaka kugaragaza ko yayihagurukiye nyuma y'aho avugiye ko yahaye Putin iminsi 50 yo kuba yavuye muri Ukraine, bitaba ibyo akamufatira ibihano bikarishye kurenza ngo ibyafashwe mbere. Ni nyuma kandi y'aho Trump atangarije ko agiye gusubukura ibyo guha Ukraine intwaro nyinshi kandi zikomeye zo kuyifasha guhangana n'ibitero by'ingabo z'Uburusiya, cyane cyane ibyo mu kirere. Trump akavuga ko aho bigeze nawe ngo arambiwe amacenga n'amananiza bya Putin, kandi ngo burya ukwihangana kugeraho kugarukira Savera. Niko avuga. Reka dusoze ikiganiro cya none Jean Daniel, tucyanzure dute? Tucyanzure dutya ntitwava ku Burusiya tutabasomeye n'iyi nkuru yo muri RFI ivuga ko amafaranga yabwo yafatiriwe n'abanyaburayi yatangiye kubabera umuzigo uremereye, bibaza ko bazatura bikabashobera. Byarabashobeye. Kuva Uburusiya bwavogera Ukraine mu ntambara bwayishojeho muri Gashyantare 2022, hari amafaranga y'Uburusiya miliyari zikabakaba 200 z'amayero yafatiriwe mu Burayi. Ni amafaranga ya banki nkuru y'Uburusiya, ibigo by'ubucuruzi cyangwa se abaherwe b'Abarusiya ku giti cyabo. Kuba aya mafaranga byara inyungu, impungenge z'abanyaburayi zishingiye ku micungire yazo. Ni impungenge zatangiye kugaragazwa n'ubuyobozi bw'ikigo cy'imari cya Euroclear gisanzwe gishyingurwamo imitungo y'abifite cyangwa se y'ibigo bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Ikigo cya Euroclear giherereye Buruseli mu Bubiligi kivuga yuko gishobora kuzahura n'ingorane mu by'amategeko n'imari mu gihe ayo mafaranga yaba akoreshejwe nabi. Nubwo Uburusiya butabasha kugera kuri iyo mitungo yabwo yafatiriwe mu Burayi, inyungu zayo ntizahagaze kubarwa. Nko muri 2023 ngo yabyaye inyungu za miliyari 3 z'amayero zifashishijwe mu gushyigikira Ukraine mu buryo bwa mikoro. Hagati ariko Jean Daniel, umuryango umwe bw'Uburayi winangiye gukora ku mafaranga y'ishyingu ry'Uburusiya kubera ko akibarwa kuri nyirayo ari we Burusiya nyine. Nanone ariko uyu muryango ukaba ushyugumbwa kuyakoraho ngo yashore mu mishinga ishobora kubyara inyungu nyinshi. Aha niho ikigo cya Euroclear gisanga hagomba kwitonderwa, abanyaburayi bakarya akagabuye. Gayo nguko ntidusoje turahinnye, tuzasubire kuwa gatandatu utaha ku masaha nk'aya. Ciao ciao.